Dobar dan svima želim. Drago mi je što ste opet došli na moj kanal i danas vama predlažem da spremimo zajedno rižoto sa plodovima mora. Treba će nama, u koje god plodovi mora vi imate, evo ja imam dagnje, ja imam gambore, treba će nam pirinač, možete da uzmete arborio, bolje bi bilo, ja trenutno imam basmati, ništa ne fali ako iskoristite basmati. Treba će nam paradajz, treba će nama dosta peršuna svježeg, so, biber, da, i luk i bijeli luk. I sami ćete da se začudite kako to lijepo i brzo spremljeno jelo. Tak, sad ćemo da spremimo to rižoto. Sad vidite, prvo da razgrejemo tiganj, to je zlatno pravilo kuvanja, i tek poslije sipamo ulja. Ulje sipamo u jedno par supinih kašika. Ulje sad će da se razgreje. Eto, ulje se razgrejela. I prvo što šaljemo na tiganj, to je luk. Vidite kako se on sitno posjesan. Eto tako, lijepo posjesan, lijepo počeo da se prže. I opet ja propržavam luk dok ne postaje providan kao da je napravljeno od stakla. Bukvalno nekoliko minuta. Prvo da propržamo luk. I evo, zato što smo razgrejili tiganj, razgrejili lijepo ulje, luk se brzo propržao. Tek sad dodajemo bijeli luk, isto sitno posjeckano, dodajemo bijeli luk i samo pola možda minuta. Sad mi dodajemo naš sitno sjeckani peršun. I bukvalno pola minuta. I sad dodat ćemo samo naš paradajz. I dok paradajz malko se proprže, mi ćemo da pripremimo naše plodove mora. Znači, vidite, ovo su dagnje i ovo su gambore. Ali da budu jednake veličine, ja posjeckam na ovakve komadiće. Posjeckam to na ovakve komadiće. To je sve spremno sad, odlično. Vidite kako paradajz pustio sok. Vidite kako pustio sok. Predivno. Predivno. I sad u ovu smešu spuštamo naše plodove mora. Sve lijepo promešamo. I malko da se prokuva, bukvalno 2-3 minuta dok ne postanu boje, kako se kaže to, opaque na engleskom, ne znam kako. Malko da se prokuvaju gambore. Pa i paradajz još malko da pusti soka. Eto, naše gambore već počeli da menjaju boju. Dobro, još minut, bukvalno minut. I sad već dodajemo pirinač. Da budemo tačni sa gramažom. Znači, ja sam iskoristila ovdje negdje 350-400 grama plodova mora, negdje 300 grama paradajza, jednu veću glavicu luka i samo jedan krupni zubić bijelog luka. Pirinča tu ima negdje oko 90 grama. So i biber već to sve po ukusu. Sad mi dodajemo lorberov list lovora. Sad mi dodamo bibira. Biber sve to po ukusu, zato ja to ne mjerim. I so.
da promiješamo. I vidite kako pirinač već počeo da upije sok od paradajza, ali ipak nije dovoljno tečnosti za pirinač. Dobro, ništa. Onda ćemo sad doliti vode. I vidite kako, već povrće pušta svoj sok, ali ja ću malo vode da dodam, tako da nivo gustine da bude, samo da se pokrije sa vodom. Ovoliko. Smanjim vatru. Od 9 ja sam otišla na 4. Da poklopim i da ostavim na jedno 15 minuta dok se pirinač ne skuva. Sad ćemo da provjerimo kako se kuva naša. Eto, vidite kako polako kipi, polako, ne jako. Već pirinač upio svu tečnost. I sad možemo da gasimo šporet sa svim i da pretočimo naše jelo u posudu za pečenje. Eto kako lijepo. A da kako miriše, da vam ne mogu opisati. Eto tako. I ovu posudicu sad ćemo da stavimo. Ovu posudicu sad ćemo da stavimo u rednu na jedno 10 minuta samo. Samo na jedno 10 minuta. Da se uhvati odozgo malo korica i da se izgubi suvišnja tečnost. Eto tako. Sad jedno, bukvalno 10 minuta. Treba da pogledamo dalje i gotovo. Vidite kako se je isparila suvišnja vodica. I sad je sve u redu. Sad možemo da gasimo rernu. I izvadimo sve to iz rerne. Oj, kako lijepo. Eto. Naše lepo jelo koje smo spremili bukvalno za 20 minuta. Naše jelo je gotovo i sad ćemo da ga serviramo. Uzet ćemo tanjirić i ovako. Vidite kako, dosta je sočno, ali ipak kako lijepo. Kad sam radila na Kosovo imali smo puno prijatelja i kod mnogih iz njih oni su potražili da ja ih naučim to da spremam i sad je to kod njih specijalitet kuće. Što i vama želim, da to postane specijalitet i vaše kuće također. A ja to preporučujem uz čašu bijelog vinca. Ja mislim bijelo bi bilo dobro. Možete, šardone, ja lično volim šardone. Da. Prijatno. Kad budete spremili to, javite mi ako je bilo nekih problema, kako vam se svidjelo. Potpisujte se na moj YouTube kanal. Biće mnogo lijepih, laganih, brzih, interesantnih recepata koji će da postane specijalitet vaše kuće. Prijatno!